Thabela FM le khotla tshela Africa Borwa 87.6 to 92.1 MHz mo lore wena re swara gona DSTV channel ya gago wena re swara fela go channel 815 www.thabelafm.co.za le gona sa re swara gona o gopole gore ebile o ka re bogela twi mo go Facebook ya Thabela FM yaka tšatšina le khone ke na fela le yena Mashabela Galane ne o ko moswethe rena gape le Thabang ER ba ile gore ba ja ka sega bo bona mo ka rona ya rena ya ke ja ka sega ge go me Thabang ke nyaka go botša wena temana ye ya gore na go dire metlai ka leleme la geno na wena o bona ka re mohlomong ka go le lengwe le wena a e go tswalele le menyetla ya gore o ye go diragatša dinageng di šele ga e go tswale monyetla ya gore mohlomong o ye go diragatša diprofenseng tše dingwe na ya e re ke tlhalose ke re ka lebaka la gore re diragatša gantši ka leleme la Sepedi a e re gore sekgowa re se kgone ebile re se tsebe le di-accent re na le tsona re ithutile tsona so e no ba ile a ba fela conscious decision e le goreng gore consciously gore wena no ke nyako performa ka leleme la geso ge e le gore batho ba gale ba ile ba gona ba phela ba tšea sekgowa ba se tsentšha fišeneng ba dira gore batho ka moka ba nagane gore ge ba tseba sekgowa kore gore ba tseba gore ba tlhabologile le rena re kgethile gore re nyako tšea Sepedi re se bee nneteng batho ba bone re thabiša batho ka Sepedi sa gabo rena ba be ba tsweletse ba gapeletšea gore ba ithute Sepedi se gore ba ko gore na re reng kgatla ke ntlha eo o fetšang go itšweletša gona fa bjale ke nyaka gore go botšapotša gore na ge re lebeletše mo tabeng ya go diragatša ka leleme la geno go bosega ka kang go diragatša ka leleme la geno la letswele go bose kudu ka gore a kere ke nagana ka Sepedi and then ke fetša ke bolela Sepedi bjale o performa ka sekgowa gore swantse o nane ka Sepedi o fetša o try o translator and ka nako di-punchline di a tšhaba o waelaela batho šetse yeah ke nyaka gore Mashabela nko o tsene o bie ntlha yona eo o e tšweletše le wena ke nnete ya bjale go diragatša mo ka leleme la geno go dira dilo bonolo ga kakang mo go wena ke edele gore ke nagana gore ge nkebe bontši ba batho ba rena ba rutiwa ko di-university ka maleme a bona a ba nyantšeng nka bo sena ditomkopo nka bo sena batho ba ba slow because gona no o sa tsebe sekgowa e ra gore automatically ko tertiary you are disadvantaged ka gore fela ke o betša sona kwa o ka seseko mare nkebe le gore di-biology tše la meletse ye ga re dira ka Sepedi leme le go tše ngwe le bolela a wankebe re na le di-scientist tša maemo godimo ya wa tseba e seng mahlakong mara e re ka mo rena batho gore no fa ke re be le family engwe ya boa hlakamela ba bolela Sepedi ko thefo and a e ontswane o ya re bolele ko thefo ini ba tisha mathosa gore ba no nyaka gore medisa mitsa e ska no ba Sepedi treatment ke bothata gore bo face wele Mashabela ge o lebella ditori tša o tshwana le bo Isibaya ke mo fa mothala ka yona e fedile e re ruta le ka setso gore culture yela ye deep ya batho ba Mazulu gore na ba phela bjang ba dira dilo jwang ge ba nyalwa ge ngwana a belegwa jalo jalo so le rena mo TV ka tshekotse tša Sepedi re shota ntwa mo sorotwane o bue man ke re bone gore na ge ngwana a išiwa kae ge ngwana a belegwa maina a bana a reiwa jwang so e feleletša ba ka rena ga re nagane o ka re re enough ya e swaraganyane ke nyaka gore noko ka baka la gore ke nyaka gore noko a tla tsene mo go yona ntlha yona ye ke tseba gore noko ke gopola ge re be re le kwa university noko nna le yena re tsene university te ebile re be re le mo departmenteng ye te ya applied languages ge ke be ke sa dira versatile broadcasting noko wena o dirile language practice o motho e le gore o tseba ka tše tša maleme noko
go bohlokwa ga kakang gore mohlomongwe leleme le la borena le go duše felo mo e le gore le dithuto re ka ithuta tsone ka maleme ya ga borena. Okay, so dilo be ke tsana go tsena mo tseleng ya thabang na e bolela ka TV go Yeah. ba ya tsena bona le the way that things that everybody runs the corona. Mhm. Ba go ba diang di tsana ka ona ba go tsena ba tsedi mo tseleng. Anyway. So rena, problem ya rena is but as much as I believe gore arna story se re se ka rena. Arna story se re ra se bolela ka gore tsitse ka rena. And then mother say that it is like women go go ntse ba maka ba o tsusa. So on top of that, one when the subtitles still translation that some of these very good about what they cover going but it's malimi ya bona because as a professional language practitioner you can translate and wa a language advisor I'm not saying really to the TV you know that like about I pompa di dano I pompa di process Yeah. kita gona like speedy time diwa motho go bona something ka tswa mo translation e tswa and a gona le motho a nang le wa ka reng ba tsamo di marape di a tsona nje a tsona gore le speedy time e ba se bona ba go mo tswa motho le re mo bana ba mo tsere u ya speedy a tsona a tsampanse a tsona mara go se lo kreile nna ke le nne go mo tsetse go dirang ke ba le ro go jalo go le la se di sa u bona ba se di le mara rena we are too lenient we apologetic like we're out to as long as that is the no we can respect the right as long as we no after something after language is my so to lang atisona so no go bolela se wrong Wa tseba ke like I go ya ka re ya tshika tse pedi a go a go tshata a go o tsaba le motho a re ntse wa se wa tseba ntengwe yona ntlha yona yo tloga o e bolela ke gore re tla re ba kwa mo TV ba re ba le ka go bolela Sepedi o a kwa gore segalo se a bolelang ka sona o a kwa le accent gore ye a se accent ya Sepedi gore ba no tšea motho o e le gore o kgona go no bopa Sepedi sa bana ba a patle ba re a tla bolelle rena ka Sepedi e tloga ikuša bohloko e le ruri yona ntlha ya go swana le yona yeo ipya ke tlo gopela le no e swara ganyane re fete ka fa re tšee dipapatšo ge re boa fa nna le lena re tlo no tšwela pele ga bjale ke masompedi go ekela go iri ya boraro ipulele dibaka tša go kgahliša ka gae ka inthanete ya plug and play ya gae go tšwa go network ya ketapele ya Afrika Borwa ithute šoma o bo bapale ka sesolo sa data ya 200 gigs ka 449 fela ka kgwedi kgoditše 36 o hwetše le router ya lebelo la mmutla go tee le Amazon Prime Video ya kgoditše selelago gape e hweletše border bucks tša o ka rekang ka tšona lebenkeleng la border bucks sentšwela ka se hwetšagala gape le go dimphiwa fela tša go fitlha go 800 gigs le ba lebenkeleng goba o searche Vodacom Home go na le dipeelano further together Vodacom yo o a tseba go ithuta go hlokomela tšhelete ya ka go nthusitše go ba le tokologo go tša ditšhelete joina dithuto tša RMA Money Care online gomme mmapalo maku o tla go ruta go šomiša tšhelete le go ibeeletša ka bohlale tsenela Money Care quiz mme o ka ithupela setefelo ya sekoloto sa 10,000 rand bogela dikanegelo tša Money Care go Facebook Live tsena go randmutual.co.za go hwetša dintlha ka botlalo Rand Mutual Assurance caring compassionate compensation molaetša go tšwa go Rand Water. Rand Water e na le boikgafa bja nako e telele go metsana yeo re ihlankelago go aba metsi a go nwa quality ya godimo go di-customer tša rena diprovinseng tša Gauteng, Mpumalanga, Free State le North West re šomiša dipaipe tše kutukutu di sepe tša metsi a mantši le ruri mme kgatelelo ka gare ga paipe ke ye godimo kudu re nyaka gore batho ka moka ba tsebe gore go kotse bjang go šwahlela kgauswi le mebotšhomelo ya dipaipe tša rena paipe ye e phatlogago e ka feta ka maphelo a batho go tseba gore a na wena e ka ba o bea ba lapa la gago kotseng ka go dula kgauswi le dipaipe tša rena goba ka godimo ga tšona hle lebelela dipakana tša Rand Water dipakana tša Rand Water ke tša khutlo 4 di dirilwe ka konkrete ya go tia mme ka mmala ke tše tala le godimo goba tše tšhweu di šomišwa bjalo ka tshebotšo ya kotsi ye e lego ka fase ga mobu Rand Water re utulla ditsela tše diswa lenaneo le noši la go ahlahla ditaba tša baswa mo go Thobela FM.
nete gona le ke lenano le nnoši la go atlhahla taba tša baso mo go theola fm ya lekgotla la Afrika Borwa 87.6 to 92.1 megahertz mo le gore wena re swara gona bona wena o ka tšwela pele wa re bogela twi mo la go Facebook ya theola fm yaka mo e le gore o tlo botšiša potšišo go baeng ba rena goba mohlho mongwe se e le gore o rata go tšweletša maikutlo ka ga sona wa ngwala gona fa le go Facebook ya theola fm yaka gomme o ka tšwela pele wa sona fale le batho ba go etša fale bo ba ile gore ba re bogetše mo la go Facebook ke batho ba go etša fale bo mago makwe wa ga se akamela bo Edwin Mohote ra leboga ka moka lena bo Phuthi ra leboga batho ba go sona fale le bo Hosea Matsapola ra leboga bo Tumelo Makgoba batho ba go etša bo Tumi Linon Jackson batho ba go etša fale bo Rory Santswane Rachidi Isaac Bokang Tiny ra leboga bo Kobas Choma bo Tau Matlakala ra leboga ka moka ga lena bo Angie yo mongwe fa re kena Mina Phiri Tšabedi ra leboga Pretty Thato ra leboga le wena Charlotte wa ga o re kena wa ga mang wa ga Takishi ra leboga ka moka ga lena bo Mantla Mosetla bo Iva ka moka ga lena ba ile gore bogetše mo go Facebook ya Thobela FM ya ka gomme ke sa tšwela pele fa ke na fana le yena Mashabela Galane ke na fana le Noko Moswete ke na fana le yena Thabang ER ke boramitlai le mamitlai ba ile gore boditšana le bona tšatšing na le hono mo go moswa le bokamoso ke nyaka gore nke le re botšeng mo bjale re ya go tabeng ya gore na tharollo e swanetše gore e tšwe kae go swanetše gore go dirweng gore leleme la ga borena le tloge le tšwelela ka magetla go swana le maleme a mangwe kudu ka baka la gore lena le šomiša leleme le go diragatša le go ja ka lona ke nyaka gore ke thome ka Noko ke moka re latele ka Mashabela Thabang le yena a latele a rekwe grade 1 and then bana ba butse go dikganisa ka maleme ya bona go phela ba gola and then ba ba bontshe le di-opportunity tse di leng gona go re ntse ba fela ba invite batho ba ile re ba bereka go tshwana le Mashabela so o na le show ya gage go tsene mme ba ena le di-title so batho ba so ba ditse wa ba botsa gore ba bolele le bana ba kgone bana ba di bona ba kgone go ba re that's good nka kgone go ba le show nna go so next and then nka kgone go dira se so and then nka perform anywhere in the world if ke le comedian or ke le moruti ba kgone go ka mo ba re ra ba di interpreter so I think problem and then le ka gae ba re ya gore wena o kra o tshwantse gore ngwana ha wa tsebe stage wa tseba ke o kra di bona ka mo tsebe di ga di beyond that is beyond time beyond time go mo tswa kana ka mo tsebe ka di sa go le bongolela ba ga go la ba ba go le ena ka re o ka ba ba rwa ka tsaba ta mo a re tseng bana ka rena ka hae a re tseng a ngwana tsena ka ga yo le ena ka tsebe wa di ka go skolo so ke tsa re ke ngwana ka tsebe ke ngwana ka ngwana ka ke beyond ka don't do that no I will do it but tabewe e tloga ikuša bohloko bana ba bona o ka re ke maemo a mangwe a godimo mola e le gore ntho ewe ke maemo a fase gore ngwana a gago ga a tsebe polelo ya gabo a hlabile mašata e tloga e kogala Mashabela ke tšeo wa rra wena gore go dirwe banna gore polelo ya borena e tloga e ba kua maemong a godimo kua nna ke re a le bana ba rena go sekolong a ba fiwe option ba go tsa go di Africans nke ba di Africans ba di la mo ja ba ba kgetha ba ba tšwa gore na bana ba go lela mara ba go tsala mo ja ke ba tloela le ba tshi gae ba go lela mo ja ke tla re so gae le bana ba ba le makarapa ba ai ba ise bana ai ba go mo go bua nya ba go mo ba ba ska ai ka di tsena ba le le ka ka na ko na ka ba la ka di ba go ba na ka di kana ki ifu ba ba ki bana no male la ba ra mala bana ba ba go no bala ba go no ba la go tsa ba e tloga e kwagala gabotse mona Thabang marapo ke a warra ya no ba go le dintlha tse dintsi tse e le gore ke nka dimensiona mara ke ratelle yona yo gore ge ngwana a gola a re ga no re ngwana a ka gona go bolela sekgowa o ba ithuta Afrikaans le maleme a mangwe ka gore
mo South Africa ke re ba bantšinyane ne ba tlo interacta le batho ba bangwe ba utswa ko di-province tse dingwe tse jalo mara ga re ba ruteng gore gole ba ikgantšha ba tseba gore ke bona bapedi ba be ba tseba gore leleme le ba le bolelang ke le lengwe la maemo a godimo ba se ka le tšeela fase ene o mongwe ka no re a bolela re no nna ke bodiša bana ba ka yale ka mokgokeng ya kang le wena o tla ba le bana wa ba ruta sepedi eng mara re a gopela gore a re aganeng re bontšhaneng mola le mola re re bana e ya ba ye sekolo ba rutiye sekowa ba bolele sekowa ba thwenge le bagotse ba bona ge e le gore ko sekolong a ba ba ruti sepedi re ge a fitlha ka mo gae o leke go mmolediša ka leleme la sepedi gore motho a letile gae ka December jalo se ka humana tla ba batho ko gae kwa ba sa ko rena o reng e tloga e kwagala bjale ke nyaka gore pele ga re e tla go tšea batheletši mo mogaleng mo re ye go lena le re botse gorena e ka ba le gore ga bjale ke eng se e le gore le swaragane le sona bjale ka bo rametlae le mametlae a re thome ka wena Thabang sere ke lockdown awi go na le a weleng a ke tse rena go wele mang awa bana go wele mang ya ke noko o bontšha wele gomme a re kwe gorena papa go wena o swaragane leng nna ntho ya lockdown e butile dilo tse dintši as di-artist gore o ska lebelela fela taba tša di-artist tša ba-artist cause motho ka tsamaya o tla tsamaya tšhelete ya sa tsena o nyaka o be versatile na ka ga mokgwano ka dilo tsa wei tša moringa ba mfollowa ko Facebook ba ka mfollowa ba bona gore ke bekišae gore tšatši o šomiše platform ye ya bo-artist ka gore o na le di-followers o create something wena le ke no bana bao ya nna ke di-product tsa o isa o ile ka moringa ke di ka tsona le taba tsa di show le o bulela ke ba le show mafelong a kgwedi ya ko a Maskral ko Carousel ka ke reka ke ba ka ya mo nka ke nna ka lapeng ba ka go ya Maskral ka di-tsa batho ba ga Manskrale batho ba ka kua bo Marapiane šidiwe le a diko batho ba bo Marapiane dumelang batho ba ka Marapiane bo ntate le godi ka mo dumela monna le godi ba gona ka kua gomme no ya ya lockdown e re bontšhitše gore motho o tshwantše a tshware mola le mola se sengwe le sengwe se motho a nang le sona se ka tšeiwa anytime ka nako engwe le engwe ntse o idiama kare a e sa direa ebile a e sa le botlhokwa wa kry-a le gore wena o apere di-work club o lebeletše pele fela so tshwanetse o nne o bona ka mo mathoko ka mo rena o direa e tloge kwa fela o yo re bolelele wena mo ba tlhabela FM ga le re ya moganya phatleng la die ba ba diela e birthday show ka lockdown ba re ba tla patela le New York Times le moganya phatleng fela a wana ba se ba mpitse na ke se wa ba dirile ke re ba timile le nna ba tsere di-artist tse le rebile a di tswele ko gae ebile a di tsebe le sepedi ba di lokela mare ba fetša ba re botša rena re sepedi re se matlafatša jwang re dira ya gomme ke nyaka go ya go noko re korena noko ke nagana gore ba theeleditše kwa godimo mašhabela ba theeleditše balaodi taba lena ba tla ešala morago ya noko ke nyaka gore ga bjaleng ke reno a go tsena gorena o re botse gorena wena o swaragane leng ka go le lengwe kudu mo lefapeng la tša metlae le tše dingwe tše e le gore wa di dira
nna ke tsile le ka kopana le nna ke apere ke dina maloko le sebela mmakalele nna boragolo ka ba mphabonga nga ba bona ka se ba ka ke busy la ntse ke bishwana le mosungwane oui mara a ke ke dikolo ke ke go profit a ke go ruta ya ke bangwe bang nna ke ba di tlhare ka se gore e go rena ke tlo o dia go dia and then ke o mixa ka o fa so ke di mixa ka ra di product that in a company ke bo ga bo beauty product di dira di paper so ga di be ba le ba re ke di sango ma ba le bana go ba di brands tsa bona ba ka nna ba tsa dilo tsa bona monna ka ba dila di lotion ka ba dila di body butter ka ba dila le di sepe le di ela ba re mo tshabela le wena what ya go bo tsulo mo munane ka o dira di tsa mata ha o da di dira to all over ya o tsisha pesa peka mina Dele no ko ke wa ile molomo monate sa le e sabe molomo monate le molomo monandi ya gore re ga botse tabe ya gore ban a ke tsebe le goreng le ge motho a shitja ile kua a nyaka gore ba di tsholele mona fase ba re bumane bo ba sa re dumelang bo amara ke sorle ka di order ga nya ke shishar tre hai wa tseba gape nna a ke tsebe badimo ba rena ba tseba sezulu banna a ke tse rena go diragalang ipe a gona bothata ke nyaka gore mo bakeng na bialeng ke re no tšea batheletše mona go 015 297 1848 015 297 1848 Facebook ya Thobela FM yaka WhatsApp le gone ga rena yona o tlo šomiša Twitter @koketšo motau TFM o tlo šomiša nomoro ya mogala le Facebook ya Thobela FM yaka ke mo le re o tlo re swara gona ga biale o ka no botšiša potšišo le rata go e botšiša go ba wa swaela mo le re swaela gona malebana le yona temanone ya go tsamaelana le polelo a re tšewa mathomo mo mogaleng o swa madumešia o moswa le ka ena Blondie a o ye re gona man ya ya marna wa tswa ya manskra live especially ke buffet o reka tiki go fetsa di tlo le mahala wa tsela ya ya yo ra go e mona tsang ke ko na le pose ene o tlo re mpita mama ke nna nja ja ke okay nta de Blondie so ale ra le bo no boy tell yo na man boy tell o ka se re pe me di ai ta le tsa wa se ke di wile nkate ra le bo Blondie re le bogile kudu a re tše yo mongwe tšo Thobela FM dumela re gona le kae kgaetšedi ya motho ba go theleditše ka moka ga bona mashabela motho mo o nna go kwara mosadi ya go mara gore ka bogolo o segisha batho ke se tsaya go ga yo kana kala wa ra le boga ke re kgaetšedi ke mošati wa tsebo le bethabiša re no tša yo mohlho mongwe e tle ebe yena e bago wa mafelelo a re bone yo Thobela FM dumela Thobela ka moka re go homotse dumela mashabela ke tsona o tšhušitše bana ba batho na Thobela FM dumela le kae re gona man potišo wa gago ke efe go ba rata go ka swaela ka gore mo go temana e re bušanang ka yona tšatšina le gone Wilson le bolelang ka yona nna ke a e rata ka lebaka la gore o ithuta ditlolo tse feng tsa gago rena di rae ya di gabotse le nna mme le ke na le ditlolo tse dintse ba ra go leboga ke re Wilson ke mošate wa tsebo le boithabišo ke nyaka gore pele ga ge e le gore re tlo ruma fa le batheeletše le re botse gore na ba le hwetša kae mo go dikgokaganyo tša leago a re thome ka wena mashabela ba go hwetša kae ba nkhwetša kenya bano gala mapedi ya kwae ba tole o itea a go Limpopo a re nyako lena a re nyako lena dithandana mara mapedi a le matonga batho ba dila mo ditša borena
ya maswa go dimpho gore mara ke re nna ba tla go mo matlakaleng ya ka ke nna Facebook ke mashabela papa wa la Instagram ke mashabela comedy Twitter ke mashabela comedy ba re ke mapong site aina itse on letter ya aina underscore abatsebi underscore hlokomele taba ye go methabang wena o re ba go hotsa kae warra Oh yes, Instagram and Twitter @tabang_er, my Facebook page tabang er, so ke gopela re bana tla bona mo ke gore re tlo dira go di ER comedy what di a boya yale ba gona bona re ke dira ka eng ba gona go tla gape re le bogale le support kwa tsa batho ba go ga ba re support lena se ile stabisha ka gore batho bona batho ba go ga ba re support le ba se tlo dimbo re le mo gauteng mo ba tla ile ba bantshi ba re supporta so support ya bona is amazing and right go ba so ba ska stopa industry ga nyane ya bule ya so re gopela re tshepane la ba re fileng yona ngwaola le ngwaola ba bushe ba re yona gape ke go gala kudu no ko moswet okay nna ke gopela di-customer ka tsela tsa o nyaka dijana le ka mepusa le ka di-streaming apps tsa basadi and ke gopela ba le re ba nyaka ba o lwala fela ke mo sa o mfounela ya 58268151 no ko mo tsetse mo Facebook and then no ko mo Twitter le Instagram la tsewa ke tloga ke leboga kudu go tshwana le nna tšatšina le kgone re kono bala melaetse mebedi e meraro e le gore tsene mola go Facebook yo o re ke ena kholofelo maapola artame nna ke rata gore ke baka le mahlatse le mahlogonolo go baswa bao ba diragatši bao ba metlai ra leboga David Lesiba kutu a re thobela gokza ke re mahlatse le mahlogonolo go bona ke re ba sware bjale ka sona sepego sona seo ka talente yo ya bona mawila BLC a re ola gokza nna ke no nyaka go tseba gore ba tlotla ne mo re dulang gona a re lebogeng yo mongwe fa gore ke yana Jack Phuza a re thobela gokza ke re a ba tswele pele ka talente tšeo tša bona Mina Phiri Tšabedi a re nna ke rata go tseba gore na ba tlo diragatša kae ka sepedi o ba šetše ba e arabile yona ntlha yona yeo ka moka ga lena e re ke tšeng sebaka se ke le lebogeng legatong la batheeletši ra le leboga hle noko moswethe mashabela galane le thabang ER re a leboga hle ke nnete re lebogile kudu lena ke itshine kudu go ba le lena tšatšina le kgone ka go sena sepego sona seo re romile naneo la gago la moswa le bokamoso go tšwa go nako ketšo kokza motau ke tšwa fela le yana khutšo leša swa ga tšhweni motšweletšo e le gore o tšweletše naneo le le lebose tšatšina le kgone le le gore go file lona tsepela le yana ka mehla ra leboga fa le wena mashapa sesera ra leboga wena mahlodi Daniel ra leboga kholofelo Mirwa Mangena Isaac Monyela ra leboga Segwate ra tlo Decius Molekwa Shoki Magapa ka moka ga lena re a leboga bo ngwako wa lesanda one goba wa lebakhanea seale bo batho ba go swana fa le bo Johannes Lekeke ra leboga bo re thabile kgomo Kenneth Mokwana ka moka ga lena bo ngwako bo Sehupe lesson ra leboga ka moka ga lena bo Malusi ka moka re lebogile kudu re le batho itabeng tša iri ya boraro le yana Ramokone Monene morago ga fao ntšhirogele tlo latela mošate